Yes, mbanje kubashimira abakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu zitandukanye z'isi yose, nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose bisazwe ni Pilot Rwanda. Ni wa musore ugera bagiza amakuru menshi bagiye atandukanye, amakuru abayibanda ku myidagaduro, imijyo ndetse n'andi makuru menshi bagenda cicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko musanzwe mubizi, n'ahandi wasanga amakuru nk'aya hatari kuri Pilot Rwanda. Kara subscribe rero kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho gatanu kuri gatanu. N'abatinde rero ngiye kubagezaho urutonde rw'abasore b'Abanyarwanda 9 bagiye kurangiza amasomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'abasore twavuga ko bakomeje kugenda bacacara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amafoto y'abasore bagera kuri 6 muri bo yakomeje kugenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko abantu benshi bakaba bakomeza kugenda bishimira aba basore b'Abanyarwanda bakoze amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakiga amasomo yo ku rwego mpuzamahanga. Ibintu twavuga ko twakabaye twishimiye twese nk'Abanyarwanda aho tuva tukagera. Agiye kubagezaho amwe mu mafoto ndetse n'amazina y'aba basore bakomeje kugenda bacicikana mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda 9 bagiye kurangiza amasomo ya gisirikare mu ishuri rikuru rya Missouri Military Academy MMA riherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA. Aba ni Dylan Neza Mugisha, Kenny Kazura, Prize Mpabuka, Bruno Migaruka, Kuzwa Yezu, Ganza Sano, Rugumire Edwin Kagame, Landry Cyusa, Rudasingwa, Dariri Brave Beriko na Freddy Brian Intwari. Aba nibo basore 9 bagiye kurangiza amasomo yabo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Missouri Military Academy. Aba basore rero nk'uyu Bruno Migaruka Kuzwa Yezu, nyuma yo kurangiza aya masomo azakomereza muri kaminuza yigisha ubumenyi bw'indege ya Embry-Riddle Aeronautical University. Uyu witwa Kenny Kazura afite gahunda yo gukomereza amasomo muri Lincoln University. Edwin Kagame nawe afite gahunda yo gukomereza amasomo muri Lincoln University. Umuhango wo kurangiza amasomo graduation uteganyijwe kuri uyu wa 22 Gicurasi 2021. Abazayarangiza bose hamwe ni 46 baturuka mu bihugu bitandukanye, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dariri Brave Beriko ateganya we gukomereza amasomo muri Rockhurst University, mu gihe Fred Brian Intwari arateganya gukomeza amasomo muri Kansas State University. Ngira ngo murumva ko aba basore barangije amasomo yabo ya gisirikare muri iyi kaminuza ikomeye cyane, mu ishuri rya gisirikare rikomeye cyane muri Missouri Military Academy. Bakaba bakomeje gukora amateka adasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu byiza cyane rero. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi arasaba mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame gushyikiriza ubutabera abasirikare bakoreye ibyaha mu burasirazuba bw'igihugu cye. Ibyo bikubiye mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika serivisi y'igifaransa twayishyiriwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ko ubutabera butangwa ku bagizweho ingaruka n'ibyaha bimaze imyaka irenga 20 bikorewe mu gihugu cye. Mu kiganiro, Bwana Tshisekedi yasaga nk'usubiza ku byari byatangajwe mbere na mugenzi we w'u Rwanda mu kiganiro yari yagiranye n'ibitangazamakuru bya radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI na Televiziyo France 24. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo Perezida Kagame kubirebana n'ibyaha bivugwa muri raporo mapping ko byaba byarakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo yavuze ko nta byaha byakorewe mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyangwa ngo bibe byarakozwe n'abavugwa muri iyo raporo. Ku bwa mugenzi we Tshisekedi ariko Perezida Kagame akaba yafashe ubutabera mu kubushyikiriza abafite ibyo bakurikiranweho. Kuri ubu mubyizere ko twiyemeje gutanga ubutabera ku bakoze ibyaha. Nibwira kandi ko biri mu nyungu za Perezida Kagame kwitandukanya nabo. Niba muri FPR harimo abakoze ibyaha bagomba gushyikirizwa ubutabera, kandi ibyo biri mu nyungu za Perezida Kagame kubashyikiriza ubutabera. Nibyo kuko ni iby'agaciro ku gihugu cye.
il y va de l'honneur de son pays aussi. Uretse ukudahuza ku birebana n'ibyaha bishinjwa abasirikare b'u Rwanda ko baba barakoreye mu burasirazuba bwa Kongo, aba baperezida bombi kandi mu biganiro bagiranye n'ibitangazamakuru mu bihe bitandukanye bagaragaje kunyuranya imvugo ku birebana n'umuganga rurangiranwa Dr Mukwege wanegukanye igihembo cy'uwaharaniye amahoro cyitiriwe Nobel. Ku bwa Perezida Kagame, Dr Denis Mukwege ukunze kugaruka cyane kuri raporo mapping asaba ko hatanga ubutabera ku bakorewe ibyaha bivugwamo, ni igikoresho cy'abantu batagaragara baba bamubwira ibyo avuga. Asubiza kuri ibi, Perezida Tshisekedi yavuze ko Dr Mukwege ari ishema ry'igihugu kandi amushyigikiye mu byo akora byose. J'ai entendu dire qu'on a parlé qu'il aurait parlé du Dr Mukwege qui est une fierté nationale. Numvise ko hari ibyo yaba yaravuze kuri Dr Mukwege. Kuri twe Mukwege ni ishema ry'igihugu, umuntu wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel. Abantu nk'abo ntabwo baboneka aho ariho hose. Ni ishema kuri twe, ni umuntu kandi waharaniye amahoro cyane cyane mu gusubiza agaciro bari ababyeyi b'inzirakarengane bangijwe. Dr Mukwege turamushyigikiye nta kuzuyaza. Il a tout notre soutien, le Dr Mukwege, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Raporo mapping isa nk'ipfundo ryo kugongana mu mvugo kw'aba baperezida bombi basaga n'abamaze kubaka umubano w'akadasohoka, yakozwe n'impuguke za Loni mu mwaka w'2010. Igaruka cyane ku byaha bikomeye by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu byaba byarakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu 2003. Ikagaragaza ko mu gihe byaba byemejwe n'urukiko ibyo bishobora kuvamo n'ibyaha bya jenoside. Mu bagarukwaho ku isonga ku kuba barabigizemo uruhare harimo n'ingabo z'u Rwanda. Icyakora ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, ibikubiye muri iyo raporo ni ibihimbano by'abagamije kuyobya uburari bagaragaza ko habayeho jenoside ebyiri. Urakoze Temistocle Mutijima. Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakiriye bate amagambo y'umukuru w'igihugu cyabo ndetse n'aya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame? Tubibaje Cedric Muyoboke, n'impuguke mu by'amategeko n'umusesenguzi wa politiki ari Kinshasa. Abakongomani benshi ntibabashije kuyishimira, bavuga yuko Perezida Kagame yahakanye jenoside yabereye muri Kongo, ndetse bavuga yuko perezida atamushubije neza, ahubwo yagombaga gusubizanya nawe asa n'ugaragaza yuko ibyo yakoze atari byo, kandi agaragaza neza ko ubwicanyi bwabaye muri Kongo cyangwa se jenoside yabaye muri Kongo. Ibyo byatumye abantu benshi bahaguruka baravuga ngo byari na ngombwa bakora imyigaragambyo, ariko n'abanyamakuru benshi babyanditseho bagaragaza yuko ukuntu perezida asubije, ndavuga Perezida Tshisekedi, atari ko yagombaga gusubiza. None se niki bifuzaga ko asaba kirenze ubutabera? Ibyo abakongomani nyine ari cyo birengagiza, ariko njewe nk'umusesenguzi, iyi mvugo ya Perezida wa Repubulika Tshisekedi ni imvugo yumvikana nk'umukuru w'igihugu. Yavuze neza kuko iriya raporo atari iyabo. Abakongomani bakagombye gusubira inyuma bakareba iyo raporo. Iyo urebye raporo ari igihe yahawe kuva 1993 gushitsa mu 2003, usanga icyo gihe ubwacu cyonyine kitazatugeza ku butabera bwo ngo ariyo justice transitionnelle bavuga. Bakagombye guhera kera bakageza ubu ngubu, kuko ubutabera bwunga eske nibafata abantu bo muri icyo gihe cy'imyaka 10 kuva 1993 kugeza 2003, abapfuye nyuma bahaye bapfu no munsi, ubwo baziyunga bate? Nico bakagombye kureba, bagasubira muri raporo mapping Perezida Kagame yavuzeho, bakayisuramo bakayireba, nayo ifite amarakine menshi. Ureba bakakalifikasiyo ku kibazo cy'abanyamurenge, usanga baragiye bavuga nti bagikalifi ko bagomba gukalifi, ubundi cyakagombye kwitwa jenoside. Noneho unarebye hari ibintu biburamo, nk'abana bajanwe iminyago bari za Tanzania, abana bafatiwe za Kabera na Bibogobogo, abo bana ntibarimo. Ahandi bakagombye kureba d'abord rapport mapping. Perezida Tshisekedi yabivuze neza, yaravuze ngo ntabwo ibareba, ni raporo ya Nations Unies. Bakagombye gukora mu gihugu bagakora ibyabo. Yavuze ngo bazakurikiranwa byanze bikunze. Uburyo bazakurikiranwa ndibizi, kuko n'inkiko z'igihugu zifite ubwo bubasha gukurikirana abantu bagiye bakora ibyaha bimwe na bimwe. None bavuze iki ku magambo ye yerekeranye na Dr Denis Mukwege yavuze ko ari ishema ry'igihugu? Icyo cyo bagishimye cyane kuko abantu benshi bakurikirana bashigikira Mukwege, uretse abantu bene aba bake bakurikirana ibya Mukwege bugufi, bavuga kuko za raporo za Mukwege zirimo amayobera, ariko muri rusange bashimye kuri icyo ngicyo yavuze kuri Denis Mukwege.
none ariya magambo hagati y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuzwe akurikiranye ariko atumvikanwaho, ntabwo ashobora kuzana agatotsi hagati y'ibihugu byombi mu gihe umubano wabyo wari wifashe neza? Nta gatotsi byazana, kuko urebye ibyo Perezida Kagame yavuze niko yagombaga kuvuga, kuko umunyamakuru yaramubajije asa n'umutunga agatoki kuko bafite uruhare mu bwicanyi bwa Kongo, kandi nicyo cyaha kirashyirwa ntibaragihamwa, ntako yari kubyemera. Icyo ni ikintu cyumvikana. Nanone ugiye kureba n'ibyo Perezida Tshisekedi yavuze, yavugishije langage diplomatique kabisa, aravuga ati iyo raporo ntituyivugaho twe twayikoze, ariko icyo tuzi cyo nuko ubutabera buzakorwa kandi n'u Rwanda rugomba kuzatanga abagize uruhare mu bwo bwicanyi kuko bifite inyungu ku bihugu byombi. Urumva iyo mvugo ntahiseserezanya ku mpande zombi, uretse twebwe bamwe mu bakongomani wenda bafite izindi mpamvu zabo bazamutse bakareba ikibazo uko kitari kiri. Yanakomeje kandi no ku mugambi afite wo kugarura amahoro mu burengerazuba bw'igihugu cye, wowe ubisesengura ute? Ndumva koko nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze, ayo mahoro azagaruka nimba etat de siege nk'uko iteganywa mu mategeko nyine ikoze nk'uko igomba gukora. Ni ukuvuga ngo hakagombye kubaho icyo cyemezo nyine Perezida yafashe cyo kugira ngo habeho etat de siege. Ni ibihe bigoye cyane, iyo ureba muri dekre cyangwa se mu itegeko riyishyiraho usanga barahaye abasoda cyangwa se abasirikare ububasha bwose kugeza ndetse no ku bubasha bw'inkiko mpanabyaha, aho bavuze ko ibintu byose bizasa n'ibihagaze, muvuma y'abaturage ikagabanywa n'ibindi bizagerwaho. Ariko ibyo ntibihagije, hakagombye kongerwaho ibindi ku rugero nko gukora audit y'abasoda, gukurikirana imikoreshereze y'amafaranga bakareba nimba yageze kubagenerwa, no gutanga ibikoresho bishoboka kandi bikwiriye, ndetse hakazaho n'ubwunganizi bwa MONUSCO niyo hari abemera kuko bavuga yuko MONUSCO ntacyo imaze. None kuba harashyizwe etat de siege muri Kivu y'Amajyaruguru ariko ntishyirwe muri Kivu y'Amajyepfo kandi naho nta mutekano uhamye uharangwa, byo ubivugaho iki? Icyo kibazo ndagira ngo naco Perezida yagisubije. Icyo akora hari ijambo yavuze, ni kwa kundi bavuga umugani ngo umutavura uri muratemba ntugarurwa. Yavuze ngo yuko atari imitwe yitwaje intwaro, ariko cyane cyane ndagira ngo icyo yashakaga gusobanura neza ni karaktere ya kiriya kibazo cyo muri Sud Kivu. Ni ukuvuga ngo muri Sud Kivu hari imitwe yitwaje intwaro y'amahanga ariyo za Red Tabara, Forebu, FNL, zagiye ziyunga n'imitwe ya hariya y'abamayimayi bakomoka mu moko y'abafurero, abanyindu, ababembe. Ugasanga kubatandukanya n'abaturage basanzwe ntibyoroshye. Noneho ugasanga ngo abahigwa cyangwa se abicwa cyane abiyo mitwe irwanya, ntirwanya leta cyane, usanga irwanya abanyamurenge. Cedric Muyoboke, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze Veniste Nshimiyimana.